Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Feli ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Kasta unay mat aragsak dagiti dadakkel ni Feli. Katsang kadamagda no kaano ti kalaysada. Kabayatan na, plano ni Marlon a sorpresaan ni Feli iti umadanin anibersarida. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapamuan. Kinatipker, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Will you marry me? Ha? Sigurado ka di, Marlon? Wen, sigurado ako. Sika ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay lakom ha, taumanugot ka nga kalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman aklaunay, Feli. Nangagmula ka eh. Ayun, bakay. Ala, rugyan tanti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakay. Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako na, Beshi. Nakitang dagiti ladawan niyo nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yung gaya man ti agkalaysa? Uwan, napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Ay, sana all manen. Si kakit di man. Aklo na mga minan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manen tinapanan ti saritaan. O sige, di tan pagsaritaan ti may papan iti dayta abanag. Mga ano isupay dayta ti pagsakitan tinakam mo kanyak. Anya? Tatang, nakaidasara ko niti kanan tayo. Tatang! Wen, nangagaw. Apay nga rod adi kay umay diti kusina. Laika, anak. Apay yung tatang? Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak maawatan wanya ti marikriknak. Anya? Kaano pa'y? Iti agsapa. Kunak no nabanugak laeng. Di mo't lagkalman. Nukas na nga rod. Mapantayo adagos si ospital. Ang mga nanyamot kanday ta. Awagam ni ating mo. Wan tatang, ngamain to madamdamhan. Urayin naklabiit. Ala agti wallet ko. Mapantayo ni ospital. Oh, manang. Adda ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige. Awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Jak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sa balya pampanunutek. Kwa, Marlon, adda kami dito ospital. Ha? Sino tina-ospital? Ni tatang. Ha? Anya tinapasama ki ni tatang? Kanat asim makit ti barukong na. Angam, awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ala, ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng. Sa dino tayo ni Marlon, Beshi? Rimor mat itay? Ni, saan anak pakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta? Dahil ti tsaka mo. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko nakno adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Itamampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ka. Busy ni Marlon, tatang. Bise. Wan, tatang. May sa akumpanya ti pagtrabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Day, anda kabut gaya mo, anak ko. Bala, ginanakan, tagidasara kun iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang kanitatan ti mga nanang. Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko niti silad ko. Kaya't kun ti aginana. Ne. Apay lakay. Anyat na pasamak iti anak ta. Ay, uray siya. Jak amaw bakit? Tila ang amaw.
Ket saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nagapada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, Manang. Kumusta ni Tatang? Adanas ka na mabayadan ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita ak, Manang. Pasensyakan kurang mo't ngamin ti kwarta. Saan pa'y mo't abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katak tumatlaan. Dakkel mo't gayam ti babayadan, Manang. Win nga ruhod. Angam, anusantan tinapatag. Agimbag ni Tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak dita, Manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa kon Marlon. Anya ti kayat masawan? Sino di mawag kan ka na minsan nga aldaw? Dayjay. Sino dayjay kunak? Ni Manang Laika. Anya timbaganakan ka? Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak kan ka? Anya nga ron timbaganakan ka? Apay adi mo maibaga kanyak? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin. Diretsaan nakman si ka, Marlon? Pasensyakan. Nuen limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga rod dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni Tatang. Kat pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Anya? Apay nga rod nga italaan nga imbagam ti may papaniti da ita abanag. Gaputa mabainak kan ka. Diyak kaya ta madismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka inton bigat? Apay mo't friend. At dadetyo ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan nak. Apay mat? Sumurotak ka ni Marlon iji ospital. Ha? Sino tina-ospital? Anya tinapasama. Ni nga rod Tatang na. Jack amon, mano alawas gaya mo nga iji ospital. Inlimod na ngamin kanyak. Kaibagbaga na lang idikalman takinumprontak. Isumat lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod, Beshi. Naimbag nga rod ko man imbaga na kanyak. Nagilimod mo't. Inuray na pa'y ang makaungatak kan kwa na. Ala, kuyugam to nga rod. Kat ibagam to latan no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, Tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko. Maragsakan ak unay, tas sinarungkaran nak. Nasaya atak mo't latta, Tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa'y nga umanan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, Tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyaman na kiti apo. Maritnak nga inot meten nga subsubli ti pigsak. Agpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y mata. Dagiti agbalinto nga apo ko yu. Kano ayat ti kasaryo iti anak ko. Umadanin, Tata. Orayan mila ang ti panagimbagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kan tumaran nyo dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita ading ko, mayat ti isam ni Tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wen nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa'y lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti kasarami. Ay, pasensyakan Amumat. Awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan no di si kalaang. Hamawatak, Manang. Imbag man, taim manugot ni Feli ang maitantan pa'y laang ti kasaryo. Diyak pa'y na ibaga, Manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon.
Sapay la ko maa. Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktukan ka. Isublik ti kwartam. Saanan manang? Agurnong kami manin Naimbag kanyak, tawan ti asawa kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapay la ko matamawatan na kiti ipagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalaysata. Okay lang, mat. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Husto mat ket di. Tapno, dumakkel pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatam. Di mo mat nagayatan tinapasamak. Kan may sa, mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit ta ket tinta ni rumabiin. Sigurado nga agurura yung dananang kantatang ijay. Anya ti ko na, Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital nga ni tatang na. Kat dakkel agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti pa nagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudon nanang, ngam kamamuklaan, takaibagbaga na mat kanyak. Kinapod na, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rod nanang. Sapay la kuma, tagimbag matan. Nay, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod, ngam madama nga agpapaimbag itan. Ay, no kasta. Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin a katuganga manakaw. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga dan iti trabaho. Makaurnong kayon tumat laeng. Kumusta nga'y tinapanan yu idikalman? Okay, mat. Nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mat kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimuardan. Saan pa'y? Amang ano, inton sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iji ospital. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya nga iti imparamid ni Sir Eddie Kalman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan. Ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit dimat. Agpalpalakpak manandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudumot, beshi. Diyak ilibak. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Remor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan nga imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagngingi na ti agas na. Anong sama, tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awawag, Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas na pauluan. Kinatibkar. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon.
Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.